Veoma smo zadovoljni rezultatima našeg konkursa. Na konkurs se prijavilo 60 proizvođača sa 96 svojih proizvoda. Mi smo odabrali 5 proizvođača sa 10 artikala. Najveći ponos naš jeste što imamo 2 proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom. Naši sirevi dolaze iz Čuruga, jednog malog lepog mesta na obali reke Tise. I veliko nam je zadovoljstvo da smo mogli da učestvujemo u Merkatorovoj kampanji Ukusi moga kraja. Puno nam znači podrška kao malim proizvođačima od strane Merkatora. Ipak je znači ovo proizvod sa geografskom zaštitom porekla. Možete lako se prepozna, ima markicu znači ministarstva, a samim tim znači garantuje se neki kvalitet proizvoda. Homemade je ovog puta predstavio 4 nova proizvoda. Domaći kolač sa jabukom, domaći kolač sa šljivom, domaći kolač karamel oblanda i kolač sa orasima i lešnikom. Nadam se da će potrošači pozitivno reagovati na tradicionalne ukuse u jednom novom pakovanju pod robnim nazivom Ukusi moga kraja. Đerdapski med je prvi proizvod sa trgovačkom robnom markom sa zaštićenog geografskog porekla. Naravno da puno znači i meni lično kao proizvođaču, ali samim tim znači i za naš kraj iz kog mi dolazimo i prezentaciju tog kraja u ovako velikom robnom lancu. Zaista nam dosta znači što su naši sirevi, barem ova vrsta sireva, deo ovog projekta, jer očekujemo sa druge strane i veliki odziv kupaca i pozitivnu reakciju i veću potrošnju, da će se ljudi naviknuti na neki novi ukus koji i nije toliko prisutan na ovom tržištu.